Atay, siya na palisod-lisod sa iyang kaugalingon. Ina, dito sa mong probinsya eh. Asa naman nga kuan ni? Nasaag naman siguro kuan. Oh, paulay sa kodres ng inita eh. Kapoy pa kay biyahe. Basta pang inita. Nasaag bitid kuan ni. What's up, man? Yo, what's up, man? Foreigner gidi ay. Sus, may na lang naka-English ko. Kaya kung nagbisaya ko itong liba, gikuan eh. Inglesiro naman yung mga tao dito. Pakutan ko na lang. Hey, man! Man! Can I ask you something? Sir, I came from United States of Liberty. Can I ask you something? Sure, sir. What's on your mind, sir? Can you help me to find this place? Namatay, sir. Panungkit na nga ako ang display, sir. What do you mean, sir? Patay na. Matay. May pag-ukunig English, ani ba? Matay na, sir. Na-out of stock na ba ako sa English, sir? It's okay, sir. Never mind. It's never. Where? Where, sir? No, sir. I mean, it's good to see you. Thank you for replying me. That's true, sir. You flying, sir? Flying? Superman flying, sir? Are you flying, sir? No. I can't fly. I'm just walking to go this place. So, should I go? Hatay na foreigner na eh. Nagkalisod na noong kong in English. May nalang naka-Facebook ko ganiya. Ang dugo. Sir, I should go. Sir, excuse me, I should go. Oh my gosh! Sorry. No. It's okay. It's my fault. I'm sorry too. Atay, mubalos yun og tubag. Nagsuri na gani ko. Nabuguan siguro na sa kuha ay. Sir. Sorry, Tri. Oh, I can understand you, sir. What are you sorry for? Matay na. Di yung mapalupig niya. Nahuman naging og sorry. Naabot na siya to. Nag-3 naman po ko. Ito bang pagigpor? Pinahambol siguro yung gusto ng sorry ay. Sir. Sorry 5. Sorry for what? Are you sick? Tanawa. Pasa ka tubag. Abot naman ako siya 6. Sir. Sorry 7. What? Are you hungry, sir? You want something to eat? Matay, sir. Ako, sir, ganihal ako naglagot si mo, sir ba? Ganihal ako napuno si mo, sir ba? Dugay kay kapasabton, sir. Naabot ang tagwalo ka, sorry, sir. Wala pong kunin mo kipasaylo, sir. Dugay kay kapasabton. Ganihal ako naglagot si mo. Wala ka daw, eh. Atay, sila na palisod-lisod sa iyang kaugalingon. Pwede mo ending. No. I can't fly. I'm just walk. Sir, excuse me. I should go. Sad kayo.
Ay, bloopers eh. Naka-play bro. Kuwari ka, hapla ka. Tingnan na. 1, 2, 3, go. Ay, oh my gosh! Ay, sir! Sir! Dire. Kalot na ka. Tingnan na. Pwede mo tinding. Butang. What's up mga liki? Shout out dahil kay Steve Brian Mirasol. Okay, Janice Takwin nga nagbaha ilang balay karon. Yo, shoutout pa dahil sa tanang mga team liki dara og please follow sa among TikTok, Yogi Boy o Buayan Biners. Salamat kay sa tanang mga nagasuporta permit sa mga. Yo!